byamaze kwemezwa neza ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse n'igisoda cy'u Burundi FDNB aba bose bari kurira mu myotsi. Ni mu gihe igisirikare cya 23 cyo kiri kwitera hejuru kigakoma amashyi ndetse kigasimbuka cyane kikaza guserebura ibyo kimaze gukora. N'amakuru agezwa agaragaza neza ko igisirikare cya 23 cyamaze gutwika Sukhoi 25 bivugwa neza ko yagombaga kuza kurasa mu bice bikontorwa na 23 ngo ari kwigahera Minembwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya FC 23 muri operasiyo ikomeye cyane bivugwa neza ko Sukhoi 25 ubundi yahagurukiraga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hani ku butaka bw'u Burundi ikaza ku muvuduko udasanzwe igatangira kurekura amakompura igeze mu bice bya Mikenke aho ibirasa Minembwe. Ngira ngo mwajye mubibona abanyamurenge abarimo General Sematama ndetse n'abandi mu gisirikare bagenda berekana aho ibikompura bya Sukhoi 25 byagiye bicukura ndetse bisa nkaho bari bagamije kurasa bagasenya iyi mihana ya Minembwe hose hatuye abaturage. Kuri ubu rero iyi Sukhoi 25 ntabwo yagombaga guhagurukira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho iki kirere iza igisirikare cya 23 cyamaze kugenda gitagetinga uko kigenda kidisturbinga ndetse no kugerageza kuyihanura nubwo biba bitoroshye, ndetse yaje kuruba ijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani aho bivugwa neza ko ariho yagombaga guhagurukira. Ho ni hafi iza irasa izenguruka yigendera ndetse igasiga ihagiza amatungo. Nyamara 23 ntabwo yari kubyemera, yahise itegura operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karahabutaka, operasiyo isa naho ifite imbaraga z'umurengera. Biravugwa neza ko igisirikare cya FC 23 cyakoze operasiyo isa naho ariyo kujya kwangiza iyi Sukhoi 25 kandi byagezweho. Amakompura 6 yose irashwe kuri Sukhoi 25 yari herereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani yaje gutuma iyi Sukhoi yangizwa, ndetse biza kurangira iyi Sukhoi igize ikibazo gikomeye cyane ku buryo itashobora kongera guhaguruka. Amakuru aravuga neza ko ibirero byatumye igisirikare cya 23 cyongera kugina intsinzi. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane mu guhangana na Sukhoi ku buryo ushobora kuza kuyiburizamo kuza kukurasa ndetse ukayiburizamo kuza kugabaho ibitero. Mu by'ukuri ibitero byo mu kirere bikomeye cyane byagiye bigaragaza ndetse bigaragara ko byagiye bishegesha ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya FC 23, kandi ni mu gihe igisirikare cya leta ya Congo cyaguze ibikoresho byinshi cyane. 23 iza kubona ko ishobora kutabona ubwirinzi bw'ikirere ishyira hose, ndetse amakompura ndetse n'intwaro zo guhanura iyi Sukhoi biba bisa naho byihagazeho, dore ko ushobora no kubikoresha ntibigere ku ntego. 23 niyo mpamvu iri kugifata operasiyo igafata initiative yo gukora ibitero nk'ibi ngibi byo kujya kwangiriza ibi bikoresha aho biri mu gihe biba bitarajya ku rugamba. Ibi rero byahawe izina rikomeye cyane yo kuvuga neza ko ari operasiyo umucunguzi. Abanyamurenge nibo bazanye ibi ngibi 23 yamaze kuba yagera ku ntego, ariko biravugwa neza ko ingabo z'abarundi zimo ziraririra mu myotsi. Abasoda b'u Burundi bari bahawe order yo kuza kwataka banyuze muri Plaine de Ruzizi, maze ingabo za leta ya Congo FARDC ziri kumwe na Wazalendo bakaza kunyura kuri kote ya Mikenke neza ngo bagana Puezero ku munara. Ibi rero byaje byose kuzamba kuko iyi Sukhoi bivugwa neza ko iyo igiye gutambuka igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi baba bari tayari kugira ngo baze guprofitira mu kuguhungabana kw'abasirikare ba 23, kuko iki kidege kiba kirimbura cyane kirekura amakompura ku buryo ubusanga gishobora gukubita kompura neza umusozi ukabarengaho. Ibi rero nibyo 23 yarwanyije. Abarundi igitero bari gukora bahise bagihagarika kuko bisa naho icyari kubacira inzira cyari cyamaze kwangizwa ndetse bitagikunze. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC basa n'abarira mu myotsi. Ingabo z'u Burundi zari zamaze kwikokinga ndetse nizo zari zihedinze kuko nizo zari bwatakire ku gice kirimo ingabo zikomeye cyane za 23 hariya muri Plaine. Ibi rero byaje kurangira bitagezweho, indege ntiyahagurutse. Igisirikare cya 23 amakompura 6 neza Kisangani. Aha rero si ubwa mbere 23 ibikoze, ngira ngo mwabyumvishe. Dr Oscar Barinda umwe mu bavugizi ba 23 avuga neza ko 23
igaba ibitero bimwe na bimwe. Icyo gihe yari yabikoze nanone Kisangani aho yangije amadrone ndetse n'abacancuro bayakoreshaga baza guhita banimuka. Ibi byatangajwe na Oscar Barinda, umuyobozi muri M23, wavuze neza ko M23 ibi bitero bikora mu rwego rwo kuburizamo ibi bisasu ndetse n'ibibombe biba byapanzwe kuza kuyirasaho. Ibi rero M23 yongeye kubisubiramo, amakompura 6 yose yangije SKO 25 dore ko yaguye ari urufaya hano muri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Aha rero M23 ibingibi ibikoze biba birenze kuba yafatira intwaro nyinshi kica abasirikare, kuko iki kidege cyarayizengereje cyane. Kandi ngira ngo murabizi ko igisirikare cya leta ya Kongo zari SKO 3, ubu nkeka ko iyi ariyo yari isigaye kuko izindi zagiye zihanurwa, izindi zagiye zangizwa. Ngira ngo iya mbere yasigaye Igoma, mwarabibonye mu ntambara yasigaye Igoma, ubwo hari hasigaye ebyiri, indi nayo yaje guhanurirwa niba ari Kavumu hafi aho. None ubu amakuru agezweho aragaragaza neza ko yari isigaye ishobora kuba ari iyi ngiyi yonyine, maze igisirikare cya leta ya Kongo gihangana na M23 banyuze ku butaka. Sibye ko banafite n'amadrone nyine bagomba gukoresha, izi drone zo mu bwoko bwa CH4. Ibi ariko ntabwo biba bikomeye cyane nko kuza guhangana n'iki kidege cya SKO 25 kiba gifite ubushobozi bwo gukurura amashusho, amajwi. Iki kintu ni kibi cyane, kiba gikurura, gifite amakamera akurura neza neza no munsi y'ibuye, kiba kikureba neza neza, kirekura kompura aho muherereye mwese mukaza kugenda mubaza ibibaye. Ibi rero M23 yabigezeho. Abasore rwose benshi baherereye mu bice bitandukanye bya Minembwe bakomeye amashyi M23 amadu, baravuga bati ibi ni ibintu byari bikenewe ndetse ni igikorwa cy'ubutwari M23 ikoze. Ibi rero byahaye M23 avantage ikomeye cyane. Benshi batabasore bakwiye kwigurira akantu ndetse bakaza kwishimira iki gikorwa bakoze. Utaza kumva ngo ni Kisangani ukagira ngo M23 iri hafi aho. Ni operasiyo yakozwe yo kuza guca ahatandukanye kugira ngo baze kwegera aho bashobora kurekura aya marokete yerekeza kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Kandi si ubwa mbere babikoze, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikagenda kibeshya ngo ni ikibuga cy'indege ngo cy'abaturage cyamaze kwangizwa kugira ngo M23 ibe yafatirwa ibihano. Byagiye bivugwa cyane ko M23 ngo yataye ikibuga cy'indege gikoreshwa n'abaturage ngo cya Kisangani. Mu by'ukuri hano hamaze guhinduka nk'ikibuga cy'indege cya gisirikare. Ibi byose igisirikare cya leta ya Kongo kiba kivuga aba ari ugushyashyariza M23 yongeye kubakosora ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za leta ya Kongo zongeye gutungurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aho iki gisirikare cya leta ya Kongo M23 yongeye kugitunguza drone y'intambara nk'uko amakuru agenda bigaragaza mu bitero bikomeye cyane byari bikoresheje ibimodoka by'intambara ndetse na bya burende bikomeye cyane. BM24 combat imbunda zirasakure ibi bimodoka byari byamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya leta ya Kongo cyasaga n'igishaka kurimbura kitababariye n'ibice bya Kivu y'Amajyaruguru hafi na za Rubayaho. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza ibirombe ndetse n'ibindi bice bya Rubaya. Nkubwira neza ko ubu tuvugana umuriro uri kwaka. M23 yifashishije drone y'intambara yo mu bwoko bwa kamikazi, niyo yabashije kuba yagabanya umuvuduko w'ibi bimodoka ndetse n'ibitwaro by'ingabo za leta ya Kongo byabashije gushya bigakongoka. General Makenga Emmanuel uyu kandi akaba yamaze kongera kwihanangiriza Tshisekedi usa n'urukuririra mu myotsi kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru ikomeye cyane igaragaza ubushongore bwa M23 bwongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi ndaje mbikubwira uko iyi operasiyo yose yagenze. Ndakubwira neza ko mu nkengero nanone z'umujyi wa Goma hongeye kugaragara abasaga n'abagambanyi. Bivugwa neza ko ari maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko benshi bakomeje kugenda babisobanura. Izi maneko benshi bavuga neza ko arizo zikomeje kugenda zigerageza kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse kugira ngo abakoresha drone baze kumenya uko baza gukora izi operasiyo zabo. Ni agahinda gakomeye cyane kuri aba kuko bamaze gucakirwa bagera kuri 6 muri fuyi ikomeye cyane yakozwe na M23 binyuze mu butasi. Ntabwo nanone byoroshye iyo nkuru ndayikubwira, ariko ndabanza nanone nkuzengurutse za Rubaya nanone ningukura Rubaya ndahita nkujyana muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo, ahongeye kugaragara imirambo y'abasirikare b'u Burundi bagera kuri 12. Ibintu byakomeje gutera benshi cyane kwibaza aba basirikare bishwe nande, bapfuye gute? Ibintu ntabwo byoroshye.
Ni inkuru zikomeye cyane rero zigaragaza neza ko igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko mu 23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda arikoroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko mu 23 ikoresheje drone ya kamikaze gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko mu 23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Kongo nta kindi zagombaga gukora kuko uyu muhanda werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya 23 cyese gitangira kurasana nabo, ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibitwaro birashya birakongoka, aho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha, nyuma y'uko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma y'uko akoresheje imbaraga z'umurengera. Ariko General Sultani Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Israel bagaragaye bafatwa na 23 mu mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho dukurura amajwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo gutrackinga ngo n'amatelefone kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba 23 mu gihe bafite contact zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na 23 ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya. Abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga, ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona. Aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo zafashwe, ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga, aho 23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwicwa mu gihe baba bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na 23. Turi kuvuga ibi ngibi muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba y'igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeje kugenda kibihomberamo kugeza ubu ngubu. Ibirombe bikomeje kubura, abatasi babo bakomeje kugenda bacakirwa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho harumvikana imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaje gucakirwa, ndetse no kuba ko ibi mirambo nyine bayifatiye hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo. Benshi bibaza uwisha abasirikare bemezwa neza ko bagera kuri 12 imirambo yaje gusangwa hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo, ariko ku butaka bwa Kongo. Ibi bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi bagerageza kwambukira mu bice bitandukanye bisa naho bitari main, kuko abenshi banyura ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira. Ariko kuri ubu ngubu mu rwego rwo kugerageza kucengera ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, hagaragaye abangaba byemezwa neza ko bashoboraga kuba bari kugerageza kwambuka maze hakaza gukubitana na bamwe mu ntare za Sarambwe barakaye cyangwa se twirwaneho, kuko ntibiramenyekana wabishe, maze barabica babagarika muri ibi bice. Aho benshi bemeza neza ko ari agahinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Induru zirimo ziravuga hakurya i Bujumbura, perezida w'u Burundi arashinjwa kohereza abasirikare muri misiyo zitari ngombwa. Ibikomeje kugenda bimugaragaza nkaho ari umwe mu basirikare bari bakwiye kuba batagifite amapeti ya generali nubwo ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi.
igisirikare cy'u Burundi gikomeje guhura nacyo n'uruva gusenya kiri kumwe n'izi ngabo. Ubu tuvugana batezwe ambush ikomeye cyane mu makorosi yo mwabiriya bice bituruka mu muhanda uva mu bice bya Kamanyura werekeza hariya mu bice bya Uvira, ndetse nyine n'umuhanda mugari uturuka hirya za Bukavu. Aha rero hongeye kubera imirwano ikomeye cyane. Ibimodoka bigera kuri 3 by'igisirikare cya leta ya Kongo ahari kumwe n'abarundi. Aha rero bakomeje gukurosinga muri ibice 23 irabareka maze baza kurenga umurongo ntarengwa. Intare za Sarambwe zirabacucuma karahava, hagaragaye imirambo myinshi cyane, ndetse ibimodoka bimwe biri gushya bikongoka. 23 yongera gufata n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Uyu muhanda ukomeje kuberamwo ibitendo bikomeye cyane kugeza kuri ubu. Ntabwo uri nyabagendwa bitewe n'iyi mirwano yamaze kuhabera, ariko 23 iri gukora ibishoboka byose ngo abaturage bongere kugaragara bajya mu bikorwa byabo nk'ibisanzwe, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bo bakomeje kugenda baririra mu myotsi nk'uko biri kugenda abigaragara. Ni inkuru ziteye agahinda ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo. 23 yo ikaba iri kwitera hejuru nyuma yo kongera kubanyuza akanyafi bahana ku buryo bukomeye cyane. Ibyo benshi bemeza neza ko 23 isa naho nta mikino na mikeya ifitiye iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana hasohotse amatangazo agera kuri 2. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyerekana neza ko 23 ngo ibice yavuye mitigeze birekura, kandi byamaze kugaragara neza ko abo basirikare aribo bari bamaze kurenga umurongo ntarengwa batamenye ibice bagomba kugarukiramo. 23 kubarikurira ibi bice ntabwo yigeze bijya kure. Niyo mpamvu bakomeje guhura n'uruva gusenya. Bibwiraga neza ko intare za Sarambwe zamaze gutorongera, nyamara zahise zishinga defense zikomeye cyane, ndetse n'abasore babo baracyabarizwa mu bice bitandukanye bikikije iyi misozi, aho izi ngabo za leta ya Kongo ziba zibwira neza ko itegeko ryatanzwe na Amerika ryo kubahiriza agahenge k'amahoro kugira ngo 23 ive muri ibice ryagombaga kubajyana, ndetse batongera gusa n'abongera gufata intwaro. Nyamara ibi byakomeje kugenda bibashuka cyane, kuko ntibiri kubuza intare za Sarambwe kongera kwirwanaho ndetse no kugoba mu nshingano no kurinda ibirindiro byabo bishya, mu gihe benshi bavuga neza ko izi ntare za Sarambwe zahamuye izi ngabo ku buryo n'ibice barekuye hatarashirwamo ibirindiro bitandukanye. Bivugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bamaze kwicwa, ndetse aribo bari muri kontrole yo kumenya aho 23 iherereye, ndetse n'ibirometero ngo yabirimo kugira ngo bamenye aho bashyira ibirindiro, byatuma mu gihe 23 yabitekereje kugaruka muri ibi bice bitayorohera. Nyamara byabaye nka wa mugani wa bwa bushkuriri, kuko bagiye ntibagaruka. Ibintu byatumye rero benshi bakomeje kwibaza ibi bisirikare byombi, yaba abarundi n'igisirikare cya leta ya Kongo, imipangu yabyo, kuko bakomeje kugwa muri ibi bice. Bivugwa neza ko ari ibice byarekuwe, ariko bikaba bikomeje gutakarizwamo ubuzima bw'abasirikare benshi cyane. Hakurya mu Burundi bo barabwirwa inkuru mbi buri kanya, kuko abasirikare babo ni bamwe mu bakomeje guhura n'uruva gusenya kuri ubu butaka. Ubu tuvugana hongeye kumvikana inkuru y'abasirikare b'abarundi bongeye guhangana na twirwanaho hafi na Puezero, nibura mu kilometero kimwe, aho bari kugaba ibitero Minembwe, ndetse bivugwa neza ko ari ibitero byari bikoranye imbaraga zinyuze ku butaka, aho bari bafite tanka z'intambara ndetse n'imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat zose zagombaga kwifashishwa. Abarundi rero baje guhagarikwa na twirwanaho, bivugwa neza ko ishobora kuba yafashijwe n'izindi mbaraga benshi bakeka ko ari AFC 23 baza gucucumwa muri ibi bice. Ni agahinda gakomeye cyane ku ngabo z'u Burundi, mu gihe 23 n'amadubo bakomeje kuba babyinira ku rukoma. Hongeye nanone kumvikana inkuru zikomeye cyane zemeza ko icyorezo cya Ebola kitoroheye na gato y'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi bemeza neza ko intege nke ziri kugaragara, ari uko bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bajyaga kuri front line ndetse n'abatangaga amabwiriza y'urugamba bamaze kwibasirwa n'iki cyorezo ku buryo bukomeye cyane. Ndetse igisirikare cya leta ya Kongo ntikirasora official statement yerekana ko Ebola yaba yamaze kugera mu gisirikare cyabo, mu gihe 23 yo mu bice kontrola iri kugenda ikusanya imibare y'abaturage ndetse ikanayisora yerekana ko hari abaturage bamaze kwandura iki cyorezo cya Ebola nko mu mujyi wa Goma. Duheruka ku munsi w'ejo batubwira 184 ndetse 23 igakomeza gukora igishoboka cyose ngo baze kwitabwaho, ariko mu gisirikare cya leta ya Kongo bo bararuciye bararumira ibiri gutuma abasirikare babo iki cyorezo gikomeza kubuzuramo ari benshi cyane. Binavugwa neza ko hari n'abatangiye kwicwa n'iki cyorezo. Ibintu
benshi bavuga neza ko biteye isoni, ariko bikaza kurangira byose byegetswe kuri Wazalendo ngo nibo nzererezi zishobora kuba zazana iki cyorezo mu mabaragisi y'izi ngabo, aho rero hatangiye no kugaragara kutumvikana hagati ya Wazalendo ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara ku murongo wa telefone, umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo hariya mwabira bice asa naho atashatse gusobanura byinshi cyane ku bivugwa, ariko benshi bagaragaje neza ko ari ukuri, kuko bavuga neza ko hari impfu nyinshi z'abasirikare ba leta ya Kongo bari gupfa, ndetse abandi bakaba barwariye mu ibitaro bya Uvira bisanzwe byita kuri abasirikare, bikaba bisa naho byamaze kugenda byuzura nk'uko bigenda bigaragara, aho benshi basobanura neza ko uru rugamba rwamaze kwivangamo n'ibyorezo, ari nayo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo nubwo gisanze gitsindwa, ariko noneho byarushijeho kuba byorohera amadubu kuba yabasha guhangana nabo. Ibitero bya drone uyu munsi bisa nkaho bitaragaruka hano Minembwe ndetse na Mikenke nk'uko bisanzwe bikorwa umunsi ku munsi. Benshi bakomeje kwibaza icyatumye uyu mugambi wo kuba barimbura Minembwe wikomwa mu nkokora, ariko benshi bakagaragaza neza ko ari imbaraga z'amadubu ndetse n'izi ngabo zatwirwaneho nyine za Sarambwe. Benshi bongera gukomera General Sultan Makenga amashyi bavuga neza ko ubu tuvugana yamaze kugenda hangamura igisirikare cya leta ya Kongo bahanganye kuri uru rugamba. Ni drone bivugwa neza ko ebyiri zagombaga kuraswa haniya mu bice bya Rubaya, izindi ebyiri zikaza kwerekeza mu bice biri hafi n'umujyi wa Goma, aho bashakaga guhungabanya umutekano ahari ibirindiro bya M23. Ubu tuvugana izi drone zabaye impfabusa, nta nubwo zigeze zigera ku ntego nibura na 1%. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zirimo zirasimbukira mu kirere, ubwirinzi bushya bugendanwa bw'ikirere burinda ibibombe ndetse n'aya madrone bwatangiye kugaragaza neza ko buri mu kazi ku buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru ndayikubwira ndetse urasobanukirwa byinshi cyane mu bijyanye n'uko iki gisirikare cya M23 kiri gutanga isomo rikomeye cyane. Nanone ndakubwira neza ko ku butaka bw'u Burundi ubwo turaba twambutse umupaka, tuvuge ko ingabo z'u Burundi zoherezwa ku butaka bwa leta ya Kongo kuri ubu ngubu harimo abasirikare bagera ku 120 baresiste, ndetse ni ukuvuga ko bagize resistance mu gihe babwirwaga ko basabwa kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mbuze uburyo nakoresha mwiyo mvugo, ni ukuvuga ngo bafunze umutwe akaba abandi b'iki gihe, cyangwa se barahakanye bavuga neza ko batemerewe cyangwa se badashaka kujya ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana amakuru yamaze kumenyekana neza ko bamaze gufungirwa mu magereza atandukanye, kandi byemejwe neza ko bamwe bashobora kuba baragumuwe namwe mu basirikare bakuru kugira ngo bakomeze kugenda bahangana na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Neva. Ubu tuvugana ibintu byahindutse, gufunga abasirikare barenga 100 bisa naho byateje umwuka mubi, ndetse n'abari kuri ubutaka bwa Kongo inkuru bayimenye basa naho bahagaritse urugamba. Ibintu ntago byoroheye perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bemeza neza ko ayo yariye ashobora kuza kuyaruka mu gihe yabacunze nabi. Ibi ndabikubwira, ariko ndanakubwira ibitero bikomeye cyane twirwaneho noneho ubwayo yongeye kwizamukira isanga ingabo za leta ya Kongo Puezero. Ubu tuvugana ni imiborogo kuri icyo gisirikare cya leta ya Kongo, gusa abenshi barebye ibitendo bikomeye cyane byakozwe n'aya madubu bavuga neza ko atari yonyine, ahubwo yari ari kumwe n'intare za Sarambwe batunguye izi ngabo za leta ya Kongo hafi na Puezero, birangira zirukanse amasigamana. Ni inkuru zigezweho zisobanura ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya, aho M23 yaboneye amadrone ndetse ikaza no kubona uburyo bw'ubwirinzi. Ni ukuvuga ngo M23 yabonye amadrone izagikoresha mu kirere, ariko ibona n'ubundi buryo bushya bwo kurinda ikirere cyayo kuba cyakinjirwa ndetse kikatakwa n'amadrone ku buryo bworoshye. Ubu rero tuvugana bisa nkaho yahiye ijanja. Ni ukuvuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyaradominiye mu bijyanye n'ikirere, ubu nacyo kiri kwicara kikiga bitewe n'ibyo M23 iri kugenda ikora. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri bongeye kurira yo kwarika nyuma y'uko drone zigera kuri enye zose zahanuwe hafi mu masaha amwe. Ibintu benshi bemeza neza ko intare za Sarambwe ziri gutanga isomo rikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cya M23 cyongeye kugaragaza imbaraga mu buryo
buryo budasanzwe. Benshi baravuga neza ko mu 23 muri ubu buryo yatanzemo isomo rikomeye cyane, aho izi drone zahanuriwe hafi na Rubaya ndetse izindi ebyiri bivugwa neza ko zerekezaga hafi n'ibice bya Goma kugira ngo bize kugenda birekura ndetse ibibombe biremereye cyane hari ibirindiro by'intare za Sarambwe. Ubu tuvugana mu 23 kimara guhanura aya madrone, abasore bahise bagira morali ikomeye cyane kubera ko bamaze kubona neza ko ubwirinzi bw'ikirere bushya bwazanywe ndetse bugendanwa nk'uko ejo twakweretse uko bimeze. Hari ikimodoka kinini cyane kimeze nka tanka z'intambara cyesitayeho antene ndetse n'ibimeze nk'aho ari iminara hejuru. Benshi bemeza neza ko ari ryo tumanaho rikoreshwa mu buryo bwo guhanura izi drone ndetse n'ibisasu bikaza kugenda binetralizwa bigahinduka ubusa, ndetse byaje kugaragara neza ko mu 23 ibi yabikoze nyuma yo kurasa ubwirinzi bwa DIFO bw'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza ko bari kugorwa ndetse bagatungurwa n'ibishya mu 23 iri kuzana, by'umwihariko muri ibice bya Rubaya bisa naho biherereyemo amabuye y'agaciro menshi cyane. mu 23 ikomeje kugaragaza neza ko ibi bice yabiryamyeho ndetse yakomeje kugenda ibitsimbararaho. Abasirikare benshi cyane bo muri uyu mutwe wa 23 bakomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe mu buryo budasanzwe, aho bakomeje kugenda bakoresha iri koranabuhanga mu buryo twakita ko ari uburyo busa naho buri gutungura iki gisirikare cya leta ya Kongo. Benshi bakagaragaza neza ko rero Tshisekedi ari gutsindwa mu buryo bwa politiki ndetse ariko na diplomasi akaba akomeje kugenda agarikwa nk'uko biri kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso bigaragaza neza ko perezida w'igihugu cya Kongo mu by'ukuri urugamba aho rugeze ubu rusa naho rwatangiye kumugora, akaba yatangiye kongera kwiyambaza abo yagiye asezeranya ibijyanye n'amabuye y'agaciro, nyamara bikaza kurangira ntacyo bamumariye kuko bose basa n'abamaze kumutererana. Reka twigire ku butaka bw'u Burundi hari kuvugwa bombori zikomeye cyane, aho Generali Evariste Ndayishimiye uteze igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ashyirwa ku gitutu ku buryo bukomeye cyane, n'igisirikare cye gikomeje kugenda kimwereka ko ibyo arimo bisa naho ari ibintu bidakwiye. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda yerekwa n'abaturage ko batifuza ndetse barambiwe kubaho kuri puresha y'igisirikare cyabo, nyuma y'uko hari abasirikare barenga 120 banze kujya ku rugamba ku butaka bwa Kongo, aho boherejwe nk'uko abandi basanzwe boherezwa baturutse ku butaka bw'u Burundi. Aba rero bivuga neza ko bafashe umwanzuro wo kubafungira mu magereza atandukanye, ariko icyateye inkeke si ukubafunga, ahubwo biravugwa neza ko aba basirikare harimo abigumuye ku itegeko ry'abakuru bari gukorana. Bivugwa neza ko ari uguhima perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo akomeze kugenda ajya kuri puresha nk'uko bigenda bigaragazwa, ndetse bisa nk'aho ari ibintu byagiye bipangwa mu buryo butandukanye. Iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC kitangarije neza ko ubwirinzi bwacyo bwa DIFO, uyu ni ubwirinzi ubungubu n'ubwirinzi burinda ikirere ndetse kuba cyavogerwa na drone ndetse n'ibibombe n'ibisasi ibyo aribyo byose cyamaze kuba bwakangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu byamaze kuba ngombwa ko mu 23 itangira kurekura amakompura aremereye cyane no mu bice bitari bisanzwe biraswamo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane byateje inkeke. Kinshasa yaba nayo yatangiye kwatakwa ikota kuri imvura ibi bombe ndetse bisa nkaho 23 iri kwihimura ku buryo bukomeye cyane. Ibi ni ibintu biri bugarukeho ndetse ndi bukubwire uko 23 yongeye kwigabiza ibice by'ingenzi by'iki gihugu cya leta ya Kongo, by'umwihariko mu murwa mukuru Kinshasa, ibyo benshi batatekerezaga neza ko bishoboka. Amakuru aravuga neza ko intare za Sarambwe zatangiye kogoga mu nkengero z'uyu mujyi. Ni inkuru nanone zemeza neza ko za Rubaya hongeye kubera ikimeze nkaho arambushi karabutaka. Ubwo ni igisirikare cya 23 cyatanze isomo rikomeye cyane, ubwo bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyaje kuba gikora igitero gikomeye cyane cyerekeza hafi n'ibirombe, ariko kandi babanje kunyura ku birindiro bikomeye cyane by'izi ngabo za 23 kugira ngo babashe kuba babahwiragiza ndetse babirukanse amasigamana. Ibintu bitabahiriye 23 yagumye mu birindiro byayikomeza guhangana nabo, biza kurangira ahubwo iki gisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kirashe mu kirenge. Ni nkako twabivuga kuko ibyo bapanze byose ntibigeze bigerwaho. Ubu tuvugana Rubaya hahise haba ibindi bimeze nkaho ari impinduka zikomeye cyane, uko ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo byari bifitwe n'iki gisirikare nyine cya Kongo FARDC na Wazalendo nabyo bamaze kubyirukanwamo neza 23 iti komfuri mu mutekano w'aya mabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bice biteyemo abaturage nk'uko bigenda bigaragazwa. Ibintu birakomeye
ubutaka bw'u Burundi ntabwo byoroshye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye, nawe yongeye guhatwa ibibazo ku buryo bukomeye cyane na leta y'amajoro. Ibi ndabikubwira, ariko kandi reka mere ku iyi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko perezida w'igihugu cya leta ya Kongo ubu tuvugana umutima wenda kumuvamo. Namakuru agaragaza neza ko Alliance Fleuve Congo uyu mutwe wa 23 wongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bitandukanye byiganjemo ibice by'ingenzi. Benshi baremeza neza ko Tshisekedi ndetse n'ingabo ze ubu tuvugana bafite ubwoba. Benshi bavuga ko ari ubwoba bufite ibyo bushingiyeho, kuko bigaragara neza ko 23 yamaze gusatira bimwe mu bice by'ingenzi. Benshi cyane bavuga neza ko 23 mu busanzwe itigeze igeramo. Namakuru agaragaza neza ko 23 nyuma y'uko itangiye kuba yarasa mu bice bitandukanye ndetse ikaza gukuraho ubwirinzi bwa D4, ubwirinzi bw'ikirere burinda ikirere kuba cyavogerwa n'ibisasu ndetse na drone. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko 23 yamaze kugenda yogoga ndetse igatangira kuvogagira ibice by'ingenzi by'iki gihugu cya leta ya Kongo, ubwo ni umurwa mukuru i Kinshasa. Ibyo benshi cyane batatekerezaga. Mu nkengero z'uyu mujyi neza biravugwa neza ko ariho hari kugurukirizwa utudrone tubi cyane twa kamikazi, ariko benshi bemeza neza ko ari ikirokete cyarekuwe ku buryo bukomeye cyane gihita kigenda gisekura mu nyubako iri mu marembo neza yaho Tshisekedi asanzwe atuye mu murwa mukuru i Kinshasa. Haturutse ubwoba bukomeye cyane. Benshi baremeza neza ko ubu tuvugana Tshisekedi ni umwe mu bafite ubwoba kurenza ikindi gihe, kuko bisa nkaho yatangiye kugenda avogerwa ndetse yatangiye kugenda abona neza ko 23 muri bubi ndetse muri bugufi. Abasirikare b'igisirikare cya 23 bo bongeye kugaragaza ko nta kibazo na kimwe bafite ndetse bakomeje kugenda badivansinga, aho batangiye kugenda bonona bimwe mu bice by'ingenzi bakegera mu murwa mukuru w'iki gihugu. Bisa nkaho ibintu byatangiye guhumira ku marari. Benshi barakomfirima bavuga neza ko 23 rero yamaze kugera mu ngamba ndetse yamaze kugaragaza ububasha budasanzwe kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kuba nk'igishya n'ubwoba. Amakuru akavuga neza ko ubu Tshisekedi hafi yiwe ndetse atakiri kuhabarizwa, nubwo batigeze berura aho 23 yaba yatumye umugabo utetse igihugu cya Kongo atorongerera. Gusa bavuga neza ko akiri kuri ubutaka bwa leta ya Kongo, aho agenda afite zimwe mu nyubako zifite kave mu butaka, ni naho bemezwa neza ko ari kubarizwa. Bivugwa neza ko uyu mugabo yajyanye n'umuryango we, ariko nanone benshi bagashimangira neza ko naho hari hatize umutekano, mu gihe uburinzi bw'ikirere bwamaze kwangirika ku buryo benshi bemeza neza ko nta yandi makirira hari uretse kuza kwemera ibyaje, akaza kuba yashaka icyakora. Bitabaye ibyo uyu mugabo ashobora kuza guhungira mu gihugu cy'Ububiligi nk'uko asanzwe abikora mu gihe aba yugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane ndetse n'ibitero bikomeye by'izi ntare za Sarambwe zisa naho zamaze kurya Amavubi. Ntabwo byari bisanzwe Kinshasa gutungurwa kuri uru rwego nk'asanzwe habarizwa umukuru w'igihugu. Bisa nkaho 23 iri mu ngamba nshya nk'uko bigaragara. Nanone reka twigire muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice nka Rubaya, aho byemezwa neza ko intare za Sarambwe zamaze kugenda zifatamo ndetse zihagarika ku buryo bukomeye ibitero byari byazigabweho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyatunguwe nyuma y'uko cyari cyafashe umwanzuro wo gukoresha ibibaraga by'umurengera kugira ngo barebe ko bakigarura bimwe mu birombe bya hano za Rubaya, ariko biza kurangira bitabakundiye, ahubwo n'ibice bari bafite babyamburwa mu maherere. Byari ibitero bikoranywe imbaraga z'umurengera, ariko bikaba bitero binyuze ku butaka. Aha rero 23 kubakubita non stop ni ibintu bikomeye cyane ndetse biyorohera cyane. Igisirikare cya 23 cyahise gikubita izi ngabo za leta ya Kongo mu buryo benshi bemeza neza ko ari uburyo busa naho bwihutaga cyane. Benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zahise zitatana ndetse zitageze ku mugambi waruzizanye hano mu bice bya Rubaya, aho 23 kontrola kugeza ubu. 23 kandi byemezwa neza ko yahise bambura bimwe mu bice bibiri bari bafite. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirabwera kigerageza kongera kwiregurupa ngo cyubake izindi defense muri ibi bice nk'uko amakuru abigaragaza. Intare za Sarambwe zamaze kurya akarungu ku buryo bukomeye cyane ndetse zamaze kugera mu bice zishobora kugurutsa drone zazo zikaza kuba zarasa ibi birokete ndetse n'ibi bisasu biremereye cyane hariya mu murwa mukuru i Kinshasa. Bamwe baravuga neza ko ibi byakozwe na drone zo mu bwoko bwa kamikazi, abandi bati ni drone zo mu bwoko bwa CH4
ko izi drone zikorwa n'igihugu cy'Ubushinwa, abandi bakemeza neza ko atari ibibombe byarashwe na drone ahubwo ko ari amaroketi yarashwe n'imbunda nini cyane nk'uko bigenda bitangazwa. Ibirometero bigera kuri 7 gusa uturutse mu mujyi wa Kinshasa niho benshi bemeza neza ko ibi byaturutse, aho bamwe bavuga ko atari mama 23 yaba yakoze ibi ahubwo ko ari abatavuga rumwe na Tshisekedi batangiye gushaka kumwivuna mbere y'uko ahindura itegeko nshinga ngo yongere kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uko yamaze kubigaragaza. Inkuru ziragaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamaze gushya ubwoba, ndetse aho bamwe mu bahafi be bakomeje kugerageza kumugambanira, ndetse bamwe bakavuga neza ko ari mama 23 nubwo itarigamba cyangwa se ngo ibe yahakana iki gitero. Amakuru aremeza neza ko ibi biri guhuzwa n'ibyo mama 23 yari yamaze kugaragaza, yerekana abasirikare bayo barenga 20,000 bari bafashe urugendo basa n'aberekeza mu bice bivugwa neza ko ari imihanda igana Kinshasa, ariko bamwe bakavuga neza ko mama 23 uretse kuba yaba yamaze kohereza abasirikare bayo bagiye mbere muri ibi bice, abasirikare bayo bahagurutse mu gitondo mu rukerera rw'uyu munsi bashobora kuba batari bageze muri ibirometero bya kure. N'urugendo runini cyane guturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Bukavu ndetse n'ahandi za Walikale na Kisangani werekeza hafi na Kinshasa. Mu birometero uba ushobora kurasa rokete cyangwa se n'izi drone zikageraho ku buryo bworoshye. Aha niho benshi bashingira bavuga neza ko ibi bishobora kuba atari ibya mama 23, ariko abandi bakavuga neza ko hari abasirikare yohereje mbere, ndetse bivugwa neza ko bahageze kugira ngo baze kugenda basa n'abategura ikibuga. Gusa igihari nuko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we yamaze kuba yagerwa amajanja. Bamwe baravuga neza ko uyu mugabo ashobora kwisanga yamaze no kuba yapfa, kuko ibirokete biremereye cyane byamaze kugenda bigwa hafi n'ingoro ye. Benshi bakavuga neza ko hashobora no kuza kumvikana ibiturika biremereye cyane muri uyu mujyi w'i Kinshasa. Benshi barabihuza nanone n'imyigaragambyo hamaze iminsi, aho abaturage bamwe na bamwe bari muri diaspora bakoraga imyigaragambyo bavuga ko batifuza Tshisekedi ko yongera kuba umukuru w'igihugu, ndetse bamushinja ubwicanyi n'ibyaha by'intambara, bikaza gutuma hari n'abaturage baherereye mu murwa mukuru Kinshasa nabo bishora mu mihanda. Nubwo bitabagendekeye neza, bamwe muri bo bagiye baraswa n'inzego z'umutekano, ibyagaragaje neza ko Tshisekedi ashobora kuba atishimiwe na benshi muri rusange. Ibi rero byamaze guteza intugundi, imyivumbagatanyo ndetse iperereza rikomeye cyane, ndetse bivugwa neza ko bamwe mu bashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu bamaze kumubwira neza ko hari ingendo zimwe na zimwe ashobora kureka, ndetse byaba ngombwa niwe mu rugo akajya yifashisha inzu yo hasi kugira ngo bize kuba byamurindira umutekano, ndetse bikomeje kugenda bisa naho umutekano we uri mu kangaratete. Biravugwa neza ko aya marokete cyangwa se ibi bisasu byarashwe ku muhanda werekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu, bisa naho bari bateganyije ko ashobora kuza kuhaca. Abandi bakabivuga neza ko ahubwo ababikoze basa naho bari bari gutagetinga iyi nyubako isanzwe ikoreramo n'umukuru w'igihugu. Aha rero biravugwa neza ko ariho benshi batangiye kugirira ubwoba, bibaza aba hafi bashobora kuba bari gukorana na mama 23 batanga amakuru, ndetse bemeza neza ko ibi ngibi niba ari mama 23 yabikoze, umutekano wa Tshisekedi ushobora kuba uri mu kangaratete, ariko waba mu kangaratete kurushaho mu gihe byaba byakozwe n'abatavuga rumwe nawe basanzwe baba i Kinshasa, kuko byose byamaze kugaragara ko bishoboka. Nanone bimwe mu binyamakuru byatangiye gusesengura izi nkuru bivuga ko Tshisekedi ashobora kuba yagambaniwe na bamwe ba hafi ye batangiye imikoranire yeruye na mama 23, aho benshi bahera bavuga neza ko uyu mugabo ubu ntaho afiteho guhungira uretse kuba yajya mu gihugu cy'Ububiligi, dore ko ariho iyo ibibazo bimudugaritse ashobora guhungira nk'uko yagiye abigaragaza. Haragaragara uruvunganzoka rw'abaturage benshi cyane hafi yaharashwe ibi bisasu, ariko inzego z'umutekano zagerageje kubakumira. Bisa nk'aho abaturage bamwe na bamwe ariko basa naho babyishimiye, bitewe n'uko Kinshasa bamwe ntabwo bari kuvuga rumwe n'umukuru w'igihugu, bemeza neza ko akomeje kubaryamira, ndetse mu mwanzuro agenda afata, aho bavuga neza ko izi manda zose amaze kwiyamamaza bisa nk'aho nta kintu kizima yagejeje ku ngabo, ndetse yaba n'abaturage n'abasirikare be yakomeje kubashora mu ntambara. Ibi rero bigashimangirwa n'uko abaturage batishimye, ndetse bavuga neza ko batifuza ko yongera kubayobora, mu gihe we avuga neza ko akiri guhangana n'ibibazo by'intambara nabyo bamushinja ko byamunaniye gukemura, kuko yatsinzwe akamburwa imijyi igiye itandukanye na AFC 23 kandi bakayimwambura mu bihe bitandukanye.
Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bishyira igitutu kuri Tshisekedi. Kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko yari yivuganywe, ndetse bikemezwa ko ntaho bigiye isaha n'isaha hashobora kumvikana inkuru mbi i Kinshasa ituruka ku mukuru w'igihugu. Biravugwa neza ko 23 ikomeje imigambi yayo ndetse n'urugendo rwo kwerekeza i Kinshasa nk'uko byagiye bivugwa, ndetse bigashyigikirwa n'umugaba mukuru w'izi ngabo za Alliance Fleuve Congo 23, ndetse General Emmanuel Nziramakenga uzwi nka General Sultani Makenga wakomeje kugaragaza neza ko gahunda bafite ari ugukuraho iyi leta y'abaginga, ndetse bakabikora mu gihe cyihuse cyane. Ibiturika biracyumvikana mu bice bitandukanye, yaba naho 23 yarekuye mu bice bya Minembwe na Mikenke. Amadubu arakirwanaho, ndetse bivugwa neza ko na 23 iri kubafasha guhangana n'ibitero bigamije kurimbura Minembwe. Ibi byose bimwe bavuga neza ko ariyo ntandaro yo kurakara, ndetse bakagaragaza neza ko 23 icyo yakora cyose ubu ngubu cyahabwa agaciro bitewe n'ibyo ikomeje kugenda ikorerwa. Irapangwaho kuraswa umunsi ku munsi, nayo ikagerageza kwirwanaho. Intare za Sarambwe zongeye gukubita zitababarira. Ubu tuvugana icyitwa DU4 cyangwa se D4. Izi ni systeme zisanzwe zirinda ikirere ndetse zirinda umutekano. Ngira ngo murabizi ikoranabuhanga ryageze mu gisirikare ku buryo usanga hari systeme zitandukanye zishobora kurinda ikirere, ku buryo drone n'ibisasu bishobora kuza kuraswa muri icyo kirere bishobora kuza gukumirwa, ndetse bigahita bimirwa bikaneterezwa ku buryo bukomeye cyane, kaho nta byarashwe bigashanyagurwa bikagirwa ubureti. Ubu tuvugana icyitwa D4 ni systeme ikomeye cyane yarindaga ikibuga cy'indege cya Kisangani hariya mu ntara ya Chopo. Ubu tuvugana ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Iyi systeme yose aho ikoreshwa mu gisirikare cya leta ya Kongo 23 yamaze kuyangiza nk'uko bitangazwa. Noneho leta ya Kongo yashyize yemera ko yakubitiwe ahareba inzega n'igisirikare cya 23. Ibinyamakuru tura byose byamaze kwandika kuri iyi nkuru, ndetse byemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, aho 23 yarashe ubu bwirinzi bw'ikirere bwo mu bwoko bwa D4. Kugeza kuri ubu ngubu bikaba bisa nkaho ubuyobozi bwa Tshisekedi buri mu kangaratete nk'uko bigenda bitangazwa. Namakuru avuga neza ko ubu tuvugana rero ubwirinzi bwa D4 wabukonegitinze systeme zirinda ikirere yaba hano Kisangani mu ntara ya Chopo. Ngira ngo urabizi neza ko ikibuga cy'indege cya Bangoka ahangaha ni Kisangani niko benshi bahita mu ntara ya Chopo. Ahangaha hamaze gusenywa ku buryo bukomeye cyane. 23 yari ikurikijeho kuba yaharitura, ndetse ikaza gusenya systeme ya D4 irinda ikirere. Abari hakurya za Warikare, abari mu bice hafi na Rubaya, ndavuga ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo mu birometero bigera kuri 62. Aha ni kure cyane uturutse za Rubaya. Aha hose ngo ubwirinzi ndetse na za Kinshasa bwamaze kwangizwa kubera ko buba buri systeme imeze nka Siri. Ubu tuvugana bisa nkaho ikirere cya Tshisekedi ndetse na Kinshasa muri rusange hambaye ubusa, warasayo yabasiga abacyucyuye. Byagenze bite? Ese 23 yabipanze ute? Iyi systeme mu by'ukuri irinda kuraswa ni gute yarashwe ubwayo? Ubusanzwe iyi systeme ifite ubutumburuke igomba kurindiraho, ndetse igomba kuba ikontoreraho ikirere. Abayirashe bayegere ndetse bayirasa ku buryo bukomeye cyane batifashishije izi drone, ndetse aho bakoresheje imbunda ziremereye cyane zirasa amarokete. Ni inkuru zigezweho turi bukubwira, ariko uraza kwihanganira ikijyanye n'ijwi ritarimo rivuga neza bitewe n'iyi nkuru tugezeho, tugahita twihutira kuyibagezaho aho duherereye aka kanya, ndetse hakaba humvikana ibimeze nk'imiyaga, ariko muraza kumva inkuru nyamukuru nyine, ndetse biraza kugenda bikosoka nk'uko byamaze kugenda byumvikana. Ndakubwira neza rero ko ubu tuvugana iyi systeme y'ubwoko bwa D4 ndetse yamaze kwangizwa. Ubu tuvugana ngiye kukwereka impamvu zigera kuri enye Tshisekedi n'ingabo ze bakwiye kumakinga attention, ndetse bakagira tasi ikomeye cyane muri iyi minsi mu gihe batarabona indi systeme yo kurinda ikirere. Ubu tuvugana intambara zigezweho zose na 23 ngira ngo murabizi mu mujyi wa Goma ifite ubwirinzi bw'ikirere, ndetse yamaze no kuba yakurura ubundi bwirinzi bugendanwa buba buri ku bimodoka bimeze nkaho ari tanka z'intambara. Ibi twabibabwiye mu nkuru yatambutse. Ubu ngubu rero hagezweho ikimeze nkaho
nkaho ari ubwirinzi bw'ikirere bitewe n'uko intambara yajemo tekinoloji hakoreshwa amadrone ndetse n'ikirere kurusha ku butaka. Ubu tuvugana rero bisa nkaho Tshisekedi aba ari mu nzu yo hasi cyangwa se mu nzu muri safe house, mu nzu zo munsi y'ubutaka kugira ngo yirindweho kuba yaraswaho n'izi drone. Benshi bemeje neza ko mu 23 mu kurasa izi drone bifite target yuko ibishobora guhita bitangira kubombarida ku buryo bukomeye cyane ahaherereye bamwe mu bayobozi b'iki gisirikare cya leta ya Kongo yifashishije izi drone, kuko nta bwirinzi biba bisa nkaho ari nko gusakambura inzu imvura ibigomba kugwamo uko byamera kose mu gihe yabiguye. Ubu tuvugana rero bisa nkaho Tshisekedi nawe ari hanze kubera ko ubwirinzi bwa DIFO nkuko tubikesha ibinyamakuru bikomakomeye byandikira ku butaka bwa hano muri Kongo ndetse no ku butaka bw'u Rwanda, bisa nkaho bwamaze kugenda bukomprima ndetse na leta ya Kongo yamaze kwerekana neza ko M23 yifashishije ibibunda biremereye cyane bya BM24 Combat byamaze kugenda bisenya ubu bwirinzi. Hagaragaye ikimeze nkaho ari ikintu cyubatse nk'ikimodoka kiriho ibimeze nka anteni n'iminara bikomeye cyane byamaze kuba bicikagurika ndetse byasenyaguye ku buryo bukomeye cyane nkuko byagiye bigaragazwa. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bamaze kuba birukira mu ndake kuko bavuga neza ko ubigikurikiye hari ugutungurwa n'ibitero bya za drone bikomeye cyane bya M23 bibagiraho aho bari hose nkuko amakuru agenda bigaragaza. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose M23 yamaze kwa advancinga n'ibikirere cyambaye ubusira profita ibacaneho umuriro mu gihe izi systeme kuzestra ndetse no kongera kuzikora biba bisa naho bigoye ndetse binahenze. Tshisekedi rero ubu tuvugana yananiwe guproteja ubu bwirinzi kugeza ubwo buje kwangizwa ku buryo bukomeye cyane, mu gihe benshi cyane batangiye kugenda babyegeka kuri bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagombaga kuba bari gukavaringa ibi bice ndetse baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Ubundi aherereye iyi systeme abagomba kuba harinzwe kurusha ahandi hantu hose, kuko uwaharasa uretse ko ashobora kuba hegereye ubundi kwarasa ntabwo bikunda kuko ni systeme nyine ihangana n'ibisasu ariko akenshi biturutse mu kirere yaba ibya drone ndetse n'ibindi n'amaroketi atandukanye. Abaharashe rero bivugwa neza ko bari bahegereye ndetse bahareba ku buryo bisa nkaho ari ibintu byari byapanzwe. Ese hari umugambanyi muri FARDC? Ibi nabyo turaza kugenda tubimenya kuko leta ya Kongo ntabwo iragira ikibivugaho uretse kugambana ndetse nta n'ikindi iragira aho itangaza uretse kuvuga neza ko yamaze kwangirizwa ubwirinzi bw'ikirere bwo mu bwoko bwa DIFO. Ibintu birakomeye cyane, ni ikikango ikinshasa n'ubwoba bukomeye cyane. Ubu tuvugana bivugwa neza ko abajenerali bakomeye bose bari kubarizwa mu ndake mu rwego rwo kwirinda kuba baraswaho na drone ku buryo butunguranye. Tshisekedi nawe bivugwa neza ko yarari ahasanzwe akorera akazi mu ngoro y'umukuru w'igihugu Kinshasa mu rwa mukuru. Akimenya iyi nkuru bahise bamubwira neza ko batamenye icyayikurikiraho agomba kwidengesera ndetse agatangira kuba yakifashisha safe house mu gukora akazi ke ndetse akaza kwirinda ingendo za hato na hato kuko ashobora gutungurwa mu gihe iki kirere kitaratunganywa ngo ubwirinzi bushya bwongere kuboneka. Ni operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karabutaka wa M23 yongeye kwigabiza ibi bitwaro. Bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bari baprotokoye cyangwa se bayoboye bakoreye cortege izi ntwaro ziremereye cyane, ibi bitanka by'intambara bigera kuri 3 byari bishoreranye. Benshi barebaga ibisasu biziritseho hejuru bakibaza aho bizaraswa, neza bumvaga neza ko hashobora kuba hagiye guhita hahinduka amatongo. Ibi kandi ntabwo byari kure y'ukuri, ahubwo M23 yakoze operasiyo ikomeye cyane ibasha kubihagarika ndetse biburizamo nk'uko benshi cyane bamaze kugenda babibona. Namakuru agaragaza neza ko igisirikare cya M23 cyakoze akazi gakomeye cyane ko kuburizamo ibi bitero ndetse bisa nkaho byari ibitero bikomeye cyane byateguwe, ariko M23 yateze ambush ibimodoka by'intambara itirasa byihuse cyane ikoresheje imbunda ziremereye cyane. Abari ba protocol izi ntwaro nuko abari bari muri ibi modoka by'intambara babitwaye bo byari byoroshye, nta kundi guhitamo, bagombaga gusohoka bamanitse amaboko. M23 kandi bivugwa neza ko yahise ishimuta ibi bitwaro, ariko bitewe n'imirwano yahise habera bivugwa neza ko ikimodoka kimwe cy'intambara cyari kiriho ibi bibombe biremereye cyane nk'uko byagiye bigaragara, bisa nkaho cyamaze kuba gitwikwa n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo kitaza kugenda gishimutwa hamwe n'ibindi. Bivugwa neza ko M23 yarenganye ibi bitwaro ndetse bikagaragaza neza ko yari yamaze kwitegura, isa naho ifite amakuru kuri buri kimwe kiri guturuka kurya ku butaka bwa Kongo ndetse n'u Burundi.
Burundi, dore ko M23 izi nzira isanzwe izizwimo mu kuhategera mbushi ku buryo bukomeye cyane intwaro z'intambara zituruka ku butaka bw'u Burundi, aha zishikira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Tshisekedi akaba ariho azinyuza zikaza zigaragiwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ndetse ibintu bigaragara neza ko bisa nkaho iyo zikinjira kuri uyu mupaka wa Kavimvira M23 bifite amakuru kugeza zigeze aho igomba kuza kubatangirira. Ni inkuru zateye ubwoba igisirikare cya leta ya Kongo bitewe n'izi ntwaro, nk'uko bigaragara ni ibitwaro biremereye cyane ndetse bishobora kurasa mu bivunge by'abasirikare ahantu ibintu bigacika. Ibi kandi bigaragara nka bimwe biraswa ku musozi neza ugahinduka inkangu. Ubu tuvugana biri kubarizwa mu defense za M23. Nagahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta y'u Burundi na leta ya Kongo. M23 ibafashe izi ntwaro nta n'ikibombe na kimwe bakoreshejeho, ndetse bisa nkaho ari ibintu byari byarateguwe na M23 isa naho yumviriza amakuru y'ubutasi ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo n'ubundi mu minsi ishize Tshisekedi yatangarije bamwe mu bayobozi bakoranye inama ko M23 yagiye yumviriza binyuze mu butasi ndetse na systeme bataramenya, ikumviriza amabanga yabo ndetse ikaza kugenda imenya ibyo bari gupanga ndetse n'ubwino bwabo. Benshi bemeza neza ko bishobora kuba ariko byagenze niba koko hatarimwe abagambanyi mu gisoda cy'u Burundi cyangwa mu gisirikare cya leta ya Kongo bahereza M23 amakuru. Ni ibintu byagaragaye ndetse benshi bavuze neza ko byateye benshi cyane kwibaza uko iyi operation yateguwe ku buryo M23 iza gutegera izi ntwaro mu bice n'ubundi dasanzwe kontrola. Bisa nkaho yari yamaze kwitegura ndetse yabipanze kandi kabikora ku muvuduko udasanzwe, kuko kurasana kwa mazi iminota itarenze 20 gusa n'ubundi uretse indi minota igira nko ku 10 aho M23 yageze ikitambikwa n'imodoka. Bivugwa neza ko ari ikamyo yari hatambitswe n'igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo M23 ize guturukwa inyuma ndetse izi ntwaro ntize kuzitwara. Ibyaje gutuma nimwe muri izi mbunda ziremereye cyane cyangwa se zitanka z'intambara itwikwa bayiturutse inyuma. Ibi kandi byahise bikemuka M23 yitwarira intwaro bitayigoye. Ubu rero ubwoba busigaye ni bumwe, ni ukwibaza ingabo za leta ya Kongo ziraza kubaho gute zihangana n'ibi bitwaro biremereye cyane zari zizaniye, maze bikaza kurangira aribo bagiye kubirashishwa. Nagahinda gakomeye cyane. Bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye igitaraganya perezida wa Kongo amubwira ko yakiriye raporo ituruka ku basirikare bakuriye urugamba ku ruhande rwe ndetse ku butaka ariko bw'u Burundi, bamubwira neza ko bahuye n'isanganya intwaro zashimuswe ndetse M23 yazitambitse ikaba yamaze no kuzicakira. Benshi bahise bavuga neza ko uyu murongo wa telefone bavugiragaho waje kugenda wumvikanaho amajwi y'abandi bantu bataramenyekana. Bivuga neza ko bashobora kuba aribo bagize uruhare rukomeye cyane mu kuba izi ntwaro zanyuruzwa, ariko benshi bivugwa neza ko babarizwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi rero biravugwa neza ko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kugenda bukurura amajwi ya bamwe mu basirikare babo bakuru. Byemezwa neza ko aribo babashije kugambana izi ntwaro zikaza gushyirwa mu maboko ya M23. Nubwo habaye imirwano ariko bisa naho hari ibintu byari byiteguye ku buryo bukomeye cyane, kubureye ko M23 ntabwo yigeze igorwa ku buryo bufatika, kuko izi ngabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze ziba na backup cyangwa se ubufasha buturutse ku ruhande, ku buryo M23 yagombaga gushimuta izi ntwaro neza nk'izatse abasivile. Nagahinda gakomeye kuri ubu. Biravugwa neza ko Tshisekedi nta yindi shu afite nyuma yuko muzarubajya drone ze zo mu bwoko bwa C4 zamaze kugenda zihanurwa. Nanone muri Kivu y'Amajyepfo amamodoka y'intambara biremereye cyane byamaze kugenda bimwamburwa. Agahinda gakomeye cyane kuri Tshisekedi n'ingabo ze, mu by'ukuri bakomeje kugenda baburira epfo na ruguru. Urugamba aho rugeze ubu ngubu ni hahandi umwana era nyina ntiyumve nk'uko bamwe bagenda babivuga, ariko kandi bamwe bemeza neza ko iki ari cyo gihe cyiza kugira ngo Tshisekedi yemere ace bugufi asabe M23 kuba bakicara ku meza y'ibiganiro, kuko urugamba rwaramutsinze diplomasi ndetse na politiki